Twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Skogen Official, aho muhereye hose turabasuhuje, bo muri kumwe nawe ni Bruno. Mbazaniye inkuru nshya tugiye gukomozaho tukaniganiraho, tukayifataho n'ubusesenguzi. Iyi ni inkuru ivuga ko umuperezida bita Nicolas Maduro yamaze gufatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afashwe n'itsinda bita Delta Force. Ni itsinda ryo mu gisirikare rishinzwe kujya gufata abantu cyangwa se kujya guhangana no gufata ahantu se cyangwa se umuntu runaka mu buryo bugoranye, ariko yamaze kujya muri Caracas, ni mu murwa mukuru cyane wa Venezuela. Icyo tugiye kuganiraho hano, tugiye kuganira ku byo batangaje, dufate n'umwanya wo gusesengura, kuko nyuma yo gufatwa k'uwo mu perezida n'umudamu we, Amerika yari yamaze gutangaza ko yamaze no gufata cyangwa se yamaze gukura mu buzima minisitiri w'ingabo bita Vladimir Lopez, uri minisitiri w'ingabo za Venezuela. Iki gihugu cya Venezuela tugiye kukiganiraho, tunarebe icyo bisobanura ibi bintu Amerika ibikoze, turebe ko kuko ibi bintu Amerika yakoze byemewe cyangwa se turebe n'icyo bizabyara nyuma. Tunarebere hamwe uko perezida koko yafashwe. Ese koko niba yafashwe, kuki batabitangaje? Hari byinshi tugiye kuganiraho, byinshi turagira umurongo dufata, tubone rero kuba ikaze rero bakunzi bacu. Iki gihugu bita Venezuela ni igihugu kiri mu majyepfo ya Amerika, akaba ari igihugu cyagiye kirangwa no kuvugwa nabi kuri kote ya Amerika, cyane kivuga nabi kubera ko inshuro nyinshi iki gihugu kibaganira kuri peteroli, kuri gaze. Ni peteroli yajyaga mu Bushinwa ari na nyinshi cyane, aho ugasanga Amerika ntiyibonaho, ariko mu by'ukuri icyo bari bagamije ahanini ntabwo ari uko batayibonagaho, ahubwo ni uko iki gihugu ubwacyo ntabwo ari igihugu cyumvikanaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ukuntu baba bashaka kugifata, kandi ari igihugu nabwo kizwi muri UN kandi gifite ijambo muri UN. Amerika yagiye icyagiriza cyangwa se gishinja ko gicuruza ibiyobyabwenge biva muri Venezuela bijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi byagiye bivugwa kenshi, murabizi ko ari igihugu bita Mexique nacyo mu majyepfo ya Amerika, nacyo cyagiye cyagirizwa nacyo ko ari igihugu kigira abaforoderi benshi, bakambutsa ibintu byinshi babijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biza Amerika yagiye igonga n'ibihugu byinshi mu buryo butandukanye, ariko ibyo tugiye kuganira ahanini si ibyo, ahubwo tugiye kurebera hamwe icyo bisobanura ibi bintu Amerika yakoze. Tugarutse kuri Venezuela, buriya Venezuela ni igihugu gisa nkaho gifite peteroli nyinshi na gaze nk'uko mbivuze, akaba ari igihugu gifite inshuti, cyane cyane duhereye ku nshuti begeranye, harimo igihugu cya Brazil. Murabizi ko Brazil nayo ari igihugu kitumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane, bitewe n'umurongo wa Amerika iba ifite yiyemeje wo gusanga nkaho ikanga ibindi bihugu kugira ngo byicare byumvikane, biganire kuri business, niba ari na business baganira cyangwa se kuri diplomacy. Amerika murabizi ibyo ntijya ibigenderaho, ahubwo yo iba ishaka gukoresha igitugu cyangwa se gukoresha imbaraga, ikakwereka ko ikurusha imbaraga kandi ugomba kuyumva, ibyo itegetse akaba ari byo ugenderaho. Tuvuye kuri ibyo, Venezuela murabizi ko ari igihugu kimaze igihe ari inshuti y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Nyuma yaho haje hiyongaho na Iran, nubwo Korea nayo iri mu nzira, ariko ntabwo babitinzeho cyane ngo babigumemo cyane, ahubwo bakomeje gukorana ubucuruzi, cyane cyane Ubushinwa bo bakorana ubucuruzi cyane. Peteroli igera kuri 80% peteroli yose yabaga iri muri Venezuela yajyaga mu Bushinwa. Ubushinwa bwari bwabemereye ko nibura peteroli yabo bazayibagurira, biba ngombwa na gaze bakayigura, kugira ngo ubukungu bwabo buzamuke, kubera ko murabizi Venezuela nayo yari imaze iminsi isa nk'ishaka kujya mu muryango wa BRICS. Yabigambiriye kera, kubera nubwo byatinze kubahirizwa ngo bayisinye bayemeze, ariko si ukuvuga ngo nuko byahagaze. Tugarutse hano, na Amerika igiye gutangaza ko
yahitanye minisitiri w'ingabo wa Venezuela bita Vladimir Lopez. Uyu muperezida cyangwa se uyu minisitiri w'ingabo ni minisitiri nawe usa nkaho ufite imyumvire cyangwa se umurongo umeze nk'uwa Nicolas Maduro. Nubwo yahise yitangariza ubwe ko batazigera bamanika amaboko, ko bazarwanya intambara yeruye kugira ngo bazamanike amaboko. Ikintu reka tukiganiraho, kuba uyu minisitiri w'ingabo tutigeze yitaba Imana cyangwa abe mu buzima, hari icyo bisobanuye mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ku ruhande rw'Uburusiya n'Ubushinwa. Uko iyo bamutakaza cyangwa se agatakaza itsinda ry'abagize guverinoma ya Venezuela yumvikanaga na Nicolas Maduro, byari kurangira Amerika yigaruriye buriya butaka, bikarangira. Murabizi ko hari n'igihugu bita Cuba. Cuba ni igihugu kimaze igihe kinini kitumvikana na Amerika. Murabizi ko hari intwaro nyinshi za kirimbuzi Abarusiya bashyizeyo, hari ibikoresho byinshi by'Abarusiya bashyizeho byose byo kugira ngo mu gihe Amerika ishaka gukanga Uburusiya, nabo bazakanga Amerika bahereye muri Cuba. Murabizi ko ni n'ibintu bimaze igihe kinini cyane. Umuntu kubera mu ntambara y'ubutita, Cuba yari hafite intwaro za kirimbuzi ihabitse zose ziteguye kuzahangana n'igihugu cy'Uburusiya cya Amerika, bagahanganira muri Cuba. Cuba rikaba ariho bashyize intwaro zabo n'ibikoresho biteye imbere cyane mu gisirikare. Murabizi ko na Amerika nayo yagiye ishyira ibirindiro byinshi bitandukanye, cyane cyane mu Burayi, cyane cyane ibirindiro bikomeye cyane hafite mu Burayi bishobora kuba byakanga Uburusiya, biri mu Budage. Ubudage buri hafite military base nini cyane yo kuba yakangira Uburusiya. Uburusiya rero nabwo ahise bufata icyemezo ko base yabo nayo igomba kuguma muri Cuba kugira ngo bacungire hafi Amerika mu gihe yagerageza kubataka. Murabizi ko n'Abarusiya bafite amasubmarine munsi y'inyanja, mu nyanja Atlantique. Wenda abantu benshi ntabwo imuzi, nayo iba iryamiye amajanja ivuga ngo Abanyamerika baramutse batwatatse, natwe twabatakira mu nyanja Atlantique. Bivuze ngo bafite amasubmarine menshi ari mu ndiba y'inyanja, ku buryo Amerika nayo yajya kubona bayicanyeho umuriro w'ibisasu. Tugarutse kuri Venezuela iramutse yigaruriwe na Amerika, yaba ari gutsindwa kwa BRICS yose. Impamvu mvuga ko BRICS yose yabitsinzwe, bibutsa ko Venezuela ituranye n'igihugu bita Brazil. Venezuela ituranye mu majyaruguru y'inaha igihugu bita Cuba. Nubwo ari igihugu gito cy'ikirwa, ariko ni igihugu ubwacyo gifite ubusobanuro. Mu gihe Venezuela yafatwa, byaba bisobanuye ko Cuba nayo yatifatwa ku buryo bworoshye, kuko byahita bituma Amerika ishinga military base muri Venezuela, muri Caracas. Bivuze ngo basinze military base kuko igihugu ni kinini cya Venezuela. Cuba ni igihugu gitoya. Bivuze ngo Cuba iri hagati ya Amerika na Venezuela. Bivuze ngo ni ikirwa baba basa nk'aho bagitangatanze impande zose, kucyataka byaba ari ibintu byoroshye. Bivuze ngo ntacyo bakabaye bari gukirwanira, uretse kuba Cuba yamanika amaboko. Murabizi ko Cuba yagiye iyoborwa n'abaperezida batagiye bumvikana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banahezwe inshuro nyinshi. Murabizi uwo bita Fidel Castro na Raul Castro, ni abantu bose bayoboye Cuba, bose batumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo baramutse batatse iriya Venezuela, byaba bisobanuye ko na Cuba bayataka, ubuhanganyi bwabo bakabusubiza hasi. Ubwo ni igihombo Uburusiya bwaba buhuye nacyo. Byaba ngo bamara gufata hariya Cuba, byaba bisobanuye ko n'igihugu cyitwa Brazil nayo yahita ibigenderamo, kuko murabizi ko Brazil nayo iri mu majyepfo ya Venezuela. Bivuze ngo kandi murabizi ko Brazil ifite igisobanuro cyane muri gahunda ya BRICS. BRICS isa nka Brazil ari igihugu gifite imbaraga cyane, kiri mu bihugu bitanu bikomeye muri BRICS. Bivuze ngo nayo yahita ibigenderamo, cyaba ari igihugu nacyo Amerika yaba yegereye cyane, ku buryo ishobora kubangamira inyungu za Brazil, bigatuma
bigatuma noneho murabizi ko Brazil noneho ni igihugu kijya kwegera n'Ubushinwa kubera ko ni ibihugu bihahirana hagati yabyo. Urebye ukuntu ikarita iteye, Brazil ijya kwegera n'Ubushinwa, bivuze ngo Amerika noneho yabibonye agahenge ko kuba yakegera ibihugu byombi, yaba igihugu cy'Ubushinwa na Brazil. Bivuze ngo byose hatabayeho Ubushinwa n'Uburusiya bahashyira imbaraga nyinshi kugira ngo bace intege Amerika, byarangiye Amerika yigaruriye bya bihugu byabo byose, ya ntego y'ubukungu bose bateganyaga muri BRICS n'ubwinshi bwabo gasa nkaho bayiciye intege, bigatuma noneho Brazil nayo Amerika yitezamo akajagari, bigatuma nayo itavamo igihugu gifite umurongo, kigasanga igihugu kimaze guta umurongo mu bijyanye n'ubukungu. Babizi ko abayobozi ba Brazil benshi batumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabyo byarangira nabwo Brazil nayo isenyutse kuko ni igihugu kinini ubwacyo. Babizi ni igihugu kiri mu bihugu navuga ko 12 bya mbere ku isi bifite igisirikare gikomeye ndetse n'ubukungu burimo burazamuka. Bivuze ngo baramutse batakaje izo mbaraga, niko gutakaza imbaraga kwa BRICS. Kandi murabizi ko n'Uburusiya nabwo bumaze iminsi buri mu ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Hari intambara nayo ihari, ni intambara nayo iterwa inkunga na Amerika n'Uburayi. Murabizi ko mu majyepfo y'Ubushinwa hari igihugu cyangwa se ikirwa bita Taiwan. Ni ubutaka buvuga ko bwigenga ariko ni ubutaka bw'Abashinwa. Bivuze ngo nabwo byabibonye icyuho, kuko urumva Brazil yamaze basubije hasi, bivuze ngo n'Ubushinwa bwahita busubira hasi, ko bahita bafunga imihora bifashisha mu bucuruzi, cyane cyane ku ruhande rwa Afurika no ku ruhande rwa Brazil, ko Ubushinwa na Brazil ibihugu bihahirana cyane ku kigero cyo hejuru. Bivuze ngo business yabo yahagarara, Ubushinwa nabo bakabwataka baciye muri Taiwan. Bivuze ngo cya kibazo cyahita kibaho, ugasanga nanone iyo bamaze kwegera hafi Ubushinwa, bashobora kutahita bataka Ubushinwa ako kanya baciye mu nzira za Taiwan, bakabanza bagasenya igihugu cya Iran. Murabizi ko Iran nayo iba mu cyo bita BRICS, kandi murabizi ko Iran nayo ntiyumvikana n'igihugu bita Israel nayo yabibonye icyuho. Bivuze ngo usenye Brazil haba hakurikiyeho Iran, havaho Iran hakajyaho Korea y'Amajyaruguru. Wenda Korea y'Amajyaruguru byasa nk'ibyagorana kubera ko Korea y'Amajyaruguru ikikijwe n'ibihugu by'ibihanganye nk'igihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya. Wenda biragoye kuba wagisenya, kuko ushobora kugisenya nacyo gifite igikari cyihagazeho, nacyo wenda abariya babo bakaba bafite ukuntu batabara kuko n'ibihugu byegeranye. Ariko nk'igihugu cya Iran cyahita gisenyuka ku buryo bworoshye, kandi cyasenyuka ngo gisigarire aho, cyagenera n'igihugu bita Pakistan. Murabizi ko n'igihugu nacyo ubwacyo gifite ijambo mu burasirazuba bwo hagati, kuko hari ibintu byinshi bimwe na bimwe batumvikanaho. Nubwo wenda usanga nk'igihugu cy'Ubuhinde na Pakistan bakunda kujyana amakimbirane, ariko buriya ikintu cyitwa Pakistan buriya nabwo ni igihugu gikunda kuba hafi n'igihugu cy'Ubushinwa. Bivuze ngo Ubushinwa nabwo hari ukuntu buba bufite ijambo kuri Pakistan kurusha uko yagira ku Buhinde. Kandi murabizi ko Amerika mu buryo bw'ubukungu ntabwo icyumvikana Ubushinwa ntabwo cyumvikana neza n'igihugu cya Amerika. Murabizi ko hari n'amabizinesi menshi bagiye bakurayo, bamwe bakayagarura muri Amerika, andi mu Budage, andi bakayajyana mu Buhinde. Murabizi ko ubu iPhone yakorerwaga mu Bushinwa ntabwo igikorerwa mu Bushinwa, isigaye ikorerwa mu Buhinde. Nk'17 niyo hasohokeye. Bivuze ngo hari amabizinesi menshi Amerika irimo igenda ikuramo akarenge kabo kugira ngo barebe ko Ubushinwa bwagabanya umuvuduko mu iterambere mo buragira, kuko buzamuka ku iterambere niko Amerika igenda igira impungenge yuko mu gisirikare hari igihe bashobora kuzayicaho, bigatuma bayicisha bugufi, ugasanga ubuhangange bwa Amerika busubiye hasi. Ku kindi twagarukaho tunasoza, buriya igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu ubwacyo gishora amafaranga menshi mu gisirikare kurusha ibindi bihugu byose, kuko gishora amafaranga arenga miliyari 800 z'idolari. Mu gihe igihugu gikurikira cyitwa ngo gishora menshi, gishora miliyari 290. Urumva ko nta kindi ni Ubushinwa bwo bushora amafaranga menshi. Bivuze ngo rero waciye intege Iran ugaca intege Ubushinwa, byaba byoroshye ko Amerika ikontorora isi hasigaye hose.
nubwo Uburusiya butoroshye ariko Uburusiya bushora amafaranga make, bushora miliyari 89, ni amafaranga make ugereranyije n'uko Amerika ishora amafaranga agera muri miliyari 850, hafi miliyari 900. Urumva rero iki kintu bivuze wenda tuzagenda tubiganiraho gake gake, reka wenda nsubikira aha, wenda namwe mutange comment, like, subscribe, muzibuke nyaboneka muzamure subscribe, mutange comment, mumbwire uko mwumva kuri iki kiganiro mbagejejeho. Wenda hari abantu bumvisha ibintu kumva ni bishyashya, ariko uko ukora subscribe wongeramo na like, ni nako uzasobanukirwa byinshi kurushaho. Ushobora gusanga ikiganiro ari ubwa mbere ukibonye, ariko kugira ngo uzabone n'ibindi birenze ibi, basezeranyije ko ibiganiro muzaba mubibona umunsi ku munsi. Nyaboneka biba ngombwa unakore na share kugira ngo ibiganiro bigere iyo bigera. Turabashimira, mugire ibihe byiza, naho ubutaha.